le gore le tlhabile le lengwe letšatši le la bohlano mo e leng gore go thobela fm re go tlela ka taba yaka le mankoko baby nna ke go tshwaretse mogele monna o e leng gore ga a dutse nako le nako o gopola gore a ka dira eng go kaonafatša le go fetola maphelo a batho ke ka fa e leng gore o rile letšatši le lengwe ga a tsoga nagana ka mogele foundation re nyaka gore a re botse gore e thomile bjang gona yena e le mang a e tswa kae mogele dumela se se mankoko le ke re gona le kae re gona re na ge re re mogele re no tseba le mogele wa mogele foundation go no tshwana le candy re tseba le candy tsa mandebele o wena o mangwa ga mangwe tswa kae nna ka botlalo ke mogele kolo junior tšatši ke na le magae a mabedi okay gae mo re tswang gone ke gae ga sekhukhune ga phahla empa ke goletše lefelong le ba reng ke Vanderbilt Park okay so ke mo ke tswaletšeng gona ka golela gona go be go fihla ke dira marematlou and then ka re go fetša marematlou wa ka tšwetša dithuto tša ka gona kwa Valley ka 2006 ka 2007 ka tsamaya ka ya Cape Town ka lebaka la mošomo okay le sekolo so e be ke tsena sekolo se ba reng ke Cape Peninsula University of Technology ke ithutela tša kgwebo go be go fihleng ka 2013 okay so yeah ke mogele o okay go tswa ka lapeng la geno le tswale le ba kae ka lapeng la batswadi ba ka re ba senyane okay re ba senyane ke masogana a selelago le dikgarebe tše tharo nna mo go baneng ba gešo ke wa bošupa okay go goleng ga lena go bile bjang ka gae o ka re go gola le le ba mmalwanyana go bose o gopola go tubelwa ka gare ga sekotlelo se se tee ka maswi okay ke gotšeng ka lapeng la badumedi mama ka le papa ka ke re ge be re gola like ke reng e ne le batho ba go tsena kereke so like bakeng ge bentse re gola I mean like bakeng e be ba re hlapiša ya go seng bakeng ba re iša kerekeng bakeng ba re ruta keng ka lentšu la modimo and like yeah ke goletše ka lapeng la badumedi okay in short ka gae go ba na le go fela ba re ei o ka re mma o rata mogele go feta mang ka gaeno e be e se go taba mophuto ka re batswadi ba na le go no kgethiša ba rata o mongwe go feta o mongwe e be le gona and like ke reng okay ke go baneng ba gešo ka moka ke nna o e be ke na le go fila ke reng bohloko bola ba gore ka re ke nna ngwana e leng gore ga ka kgethega mo go bana ba gešo but like ke reng ke nako ka moka like keng e bentse ke sa kwešiše gore why keng e be ke na le go tsena ka gare ga diemo tša go fila e ka re bakeng ba na le go kgetholla and stuff but like bakeng ge ntše ke gola I mean keng ke re ke thoma go kwešiša gore keng ke ngwana e leng gore keng o na le mpho ya sedimo so ke no gola I mean like yes keng ke tlaišega mola le mola but not to se gore ka gae like keng e be re le batho ba go hloka papa ka I mean like keng e be le motho wa go apea e le chef ka sekgowa mama ka e be le motho go roka like keng a kgone go rekiša sela le sela so ka gae I mean like keng a zanka ra shota like reng dijo or diaparo but like reng e be ke no gola ka nthwela ya go fila ka re okay nna ka re bana le go mpeela ka thoko and then ke ba lebelela ba bangwe so but like like no ka re ke ke godile I mean like ke gona ke thomo go kweša mpho ya ka le go išomiša that's why ga ne jwa ke feleleditše ke na le Mogele Foundation because e be le tsela e nngwe ya go phethiša mpho ye modimo keng a mphile go yona mo lefaseng e le go thuša batho o tsebile neng gore o na le mpho ka baka la gore go bo bolela gore o bo e le wena o kgethollwang ka gae be ke nyaka go go botšiša gore na wa lemoga gore o na le mpho bo Josefa ba ba kgethollwa ka ga bo bona ka baka la gore ba na le mpho ye itseng o lemogile o na le mengwage mekae gore ke kgethollwa ka baka la gore maatla ke nang le ona bana ba bangwe ba ka gae a bana gona seetša se ke nang le sona se ka ba se fahla bona le bana ba bangwe ka kuantle go bolela nnete se se mankoko so ka 2013 e be ke le Cape Town ke lahlegetše ke mmereko ka tšwa sekolong ka ba le kotsi ya koloi
ka hlalana le motho e be ke ratana le yena. So okay, like because like like ke re ke lebelela dilo tse ka moka ke e be le within kgwedi tse pedi or tse tharo. So ka re one day ke dutse ka nana o ya kerekeng, Yeah. ke reng ke lono botšha tša matsogo gore bophelo ba ka bo sepela bjang. Ke ge ke humana taba ya gore ke lositše ntho e lamkana ke eng mošomo wa ka le go kry-a tšona dikotsi tšeo and everything ka lebaka la mpho e ke nang le yona, which is ke mpho ya sedimo. So like reng for mengwaga ka moka I mean like ke be ke ntse ke le Cape Town ke sa tle gae ke sa dire tše ne ke tshwanetse go di dira. So like reng okay but ke ge batla be like lore like ne ba mphanisha be le yona taba gore e be ke sa hlokomele mpho e ba mphile go yona. Okay. So like yeah like reng yeah ke ithutile ka the hardest way go humana gore like ke na le mpho e ya sedimo. Okay. So I had to ke latlhegele ke everything Yeah. for me gore ke kgone go tseba. Ka gare ga tsotlhe tse e leng gore ba go tšeetse tsona ba nyaka go go lemoša gore hei re go nyaka mo o fetša go bolela gore ke mo e leng gore o thomile Mogele Foundation gona maikemišetšo a gago a magologologologolo ge o ithoma e be ile go dira eng ge e le gore gare ga go ithoma ye nngwe ya gona ke go kgotsofatša ba e leng gore gona pele ba go tshwere. So Mogele Foundation e tlile ka mokgwa o ka 2021 ke bile le COVID, tswere ke COVID ya mpea mpeteng for about dibeke tše tharo. Okay. Like reng e be ke zama ke katana ka mašeleng a be ke nang le ona go kry-a dihlare le go ya ke bo di-docteng and so ka beke ya ka ya boraro e be go tše go pala jwatše ke šetše ke teneela like reng ka posta mo di-Facebookong ke laela gore ke a tsamaya mo lefaseng. Yo. And then like reng go na le mme o mong ba re ke mme Prudence Ngwako Maphutha. So ke ena motho o le gore like o pholositše bophelo ba ka, o la tsena ke nka gare ga Facebook ya ka a mpotša gore nka go thuša bjang. Ke ga romela tšhelete ka lo nyaka doctor e leng gore e ka nthuša, ka humana doctor engwe ba re ke Dr. Masemola ka išiwa go yena a mpha dihlare ke reng within 5 days ke ge ke thomo ke kaonafala. And then go tloga mo like okay sharp like ke ge ke fola anyway like ke ge ke fetša go fola ke ge ke dula ke ja marapo a hlogo gore gabotse mo lefaseng ke tletše eng. Yeah. Somebody o tlile ka gara bophelo ba ka o mphile like reng chance ya gore ke phela gape mo lefaseng. Yeah. And then nna ke eng ntwe e le gore nka thuša lefase ka yona, morero wa gago mogolo mo lefaseng. so ke gopola e be le ka kgwedi ya Paseka e be le ka kgwedi ya Paseka be ke na le tšhelete ka lekanang 1,000. Okay. ke ge ke decide gore ke shopong ke lo reka mesamelwana ya basadi. Lehlapo. Ke ge ke reka mesamelwana ela e be ke sena le plan ya gore okay ke ge ke fetša go ya reka ke iša kae. So ka letšatši leo ke tsene ka shopong e nngwe ke ya gona mo ke dulang gona ga e Limpopo. Ke re ke tsena ka shopong ke reka mesamelwana ya 1,000 ge ke tšwa ke ya gae ke re ke kopana le monna o mong ba re ke Ntate Mantšhidi. Ke reng ke nko mongwe wa kana keng ke nko mongwe wa di-managera tša di-company tše dikgolo gona mo Gauteng. Okay. So ke re ke kopana le ena mo mojako ke re bolela ke mo segiša mola, so ke re ke re ko ena ke re ke kgopela le box la di ba re keng di-sanitary pads. So ke nke ga tsena le nna ka shopong ke ga kgopela beng ba shopo gore like ke ba mphe mesamelwana e leng ka shopong ka moka le e leng ka store room. Yo.
so ke re ba kgobokantšha everything ba tla ja di-trolley ke ge ke ya gae ke swere mesamelwana e about 500 or so so ka tsena ka lapeng ka diputša gore okay it's fine ke na le mesamelwana she ko e phatlala bjang setšhabeng Yeah. and ke eng ntweng ka go dira gore ke ge ke fetša go ba fa yona like ke rempa keng e be le mogola go bona so like ya ke re ke decide gore okay I'm gonna ke kgethe dikolo ke ntša mo ke dulang gona ke tsame ke gopela bana ba go hloka batswadi ke kgone ba fa tsona so the following day re ke fihla mo dikolong ke re ke gopela list ya bana ba go hloka batswadi ke re ke dira le tshepišo ya gore ka kgwedi ke tlo ba fa mesamelwana even though tšhelete e be se gona be ke sa tsebe gore kgwedi e nngwe le tše di tlago ko itšeaka tšhelete mara ke dirile tshepišo yeo setšhabeng gore ke tlo fa bana ba I'm gonna keng mesamelwana ka kgwedi so kgwedi ya mathomo ke kgonne go supplya bana ba lekanang 50 Okay. the next month ke re ke bušeletša gape ke tšea tšona tše bentši di le gona ka gae ke diša dikolong the third month ke re ke thoma ke humana dikgopelo dikolong tše ding ka re like ke be ke ntše ke re keng ge ke fana ka tšona ke posta mo di-facebookong so batho ke ge batho mo bona ka nna mara ka nako ela ke ka 2021 I'm gonna ke rebe ke thoma leina la Mogele Foundation like e be le segwana e be ke dira from ka pelong so like ke re ntse ke posta batho ke re ba ba le phišagalo le kgahlego mo go ntwe ke dirang ke re man you know what e re ke thome leina la ntwe ke dirang and also like getting okay king e le go honora Mogele o ke mo reeletšeng Okay. so ka Mogele Foundation ka 2021 like yeah so like king ka kgwedi ka kgwedi like I mean king begina le go no kry-a batho ke ba etla go nna ba re okay nna ke na le 200 rantanyana šitsa mo reka ke na le 300 ke na le this and that so like yeah king ke re ke thoma like I mean ke pusha the movement wa Mogele Foundation Okay. go ba go fihleng ka 2022 re ke registera like yeah ke thomo attracta di-company tše di fapanego le batho like nka go posteng ga ka Facebook kudu ka baka la re gona bele go postile re kgona go bona o sa fana fela ka mengata yona le tlhapo le dijo o kgona go ba kgobokeletša wa fana le ka dijo yeah so Mogele Foundation like reng e fana ka dilo tše dintši mo setšhabeng a ke fane fela ka mesamelwana ke fana le ka di-school uniforms ke na le bana ba 100 for the past 4 years na le bana ba bantu ba 100 ba ilong gore ka kgwedi ke ba rekela mesamelwana eo and then sometimes like re ke tsošitše ke na lo ba rekela bo dilo tša go hlapa di-roll on di-shipa and all that mara go tloga January go fihla ka December ke make sure ba ya sekolong ka uniform ya go felela bana bao ba ditšhuana so beside bana ba baninyana ba go hloka batswadi ke tsama ke tsena mo dikolong ke gopela go tsena ka ditlaseng nna ke tenyakela bana ba ilong gore like ke ba ntšhokiša not to say gore like yeah so ke tsena ka mo ditlaseng ka tsama ke nyaka bana ba ilong gore ke ba nontshetla pelo then ka ba tšea ka ya le bona di-officing ka ba botšiša ka seemo sa ka gae gore no wa uniform ya gago e le maratha wa ya go le so then like ke be ke tšea di-size tša bona ke ba rekela di-school uniform and then bangwe like ge ba mpotša ka mathata ka gae ke na le go tsentšha batho ba di-social worker ka gare or nna self like nka ya ka ga bo bona ka ile go bona ka gae gore go bjang if mohlomong ke taba tša go hloka disasa ka departmenteng ya social development ka ba direla ba re ke dikgopelo tša disasa ya like so e thuša setšhaba ka dilo tše dintšhi ka dijo ka diaparo ke berekišana le ba mmasepala gabotse so like ke nka taba tša ditsela ge di senyegile mo magaeng ke ya ka mmasepaleng ka dira kgopelo ya dikgeregere ya tsena ka setšhabeng ya gola so yeah a ke thuše fela ka go no neela but also like ke le go thuša batho ka maele
le go connecta batho like ya ke nka dilo tse ba di tlhokang. Mogele o dira mošomo mogolo kudu ka baka la gore o fetša go fa motlhala gore o na le bana ba legolo ba e leng gore kgwedi ka kgwedi o tshwanetse gore ba thuše ka ntle le ge motho a ka tla re ke na le legolo la direnta shili thuša mo o ka kgonang wena wa o tšea ka itšhelete ka re a se gantši goba a se ka mehla mo e le gore motlho mongwe batho ba ka o fa selo ba re sepele o thuša bana ba bangwe. Okay, so like reng go feng ga ka setšhabeng a se taba gore ke na le tšhelete phišagalelo ya ka ke reng ke go bona bana ba batswadi ba sa sepele bohlokong bo nna ke bo sepetšeng like ba go hloka batswadi. Ke tseba bohloko bja go hloka motswadi, so nna bo mama ka like reng amkana ke ba hlokofetše ka 2018 e betše ke lo mogolo anyway. Papa ka o hlokofetše ka 2021 ge ke fetša go fola from COVID. But bohloko ba go hloka batswadi ke a bo tseba and phišagalelo ya ka e ntši ya go thuša setšhaba e tšwa gona mo bohlokong ba go hloka batswadi. So ke tseba bohloko ba go hloka motswadi and like reng phišagalelo ya ka I mean like ke go no bona bana ba e leng gore like ba hlokafaletše ke batswadi sa le bana ke ba gola ke reng ntle le go dirang like reng ntle le go feel that pain ya gore mama le papa ba gona. So Mogele Foundation e gona ke papa rena ebile ke mama rena at the same time. So yeah. Okay, ke eng se e leng gore batho ba e leng gore ba theditše gone pele ba e leng gore ba nyaka go thuša Mogele Foundation ba tshwanetse gore ba se dire ge ba leka go tsentšha letsogo? Okay, so Mogele Foundation is not only about go kgopela tšhelete setšhabeng but ke re se o nang le sona ka gae se tliše ka gare go Mogele Foundation re se fetišetše malapeng a e leng gore ba se hloka, e ka ba seaparo, e ka ba dijo, mara ka dijo like renkeng re ba selective like re a re tšee dilo tša go tshwana le di-veg maupi and all that like ba ke ga e be dilo tša ka gare ga ditshitswana ka gare ga di-tin. So e ka ba diaparo, e ka ba dilo tša go ja, e ka ba furniture e leng gore ka gae ke a le sa e šomiša, e ka ba dikago, e ka ba mehlare, e ka ba dilo tša bana tša go bapadiša. So yeah. Okay, Mogele Foundation mo kae? Mogele Foundation setšong sa yona e gae Limpopo, motseng wa Diphagane. Empa Mogele Foundation e gohle mo nageng ya South Africa ka gore ka ngwaga wa 2023 ke kgonne go thuša bana ba bangwe ba go tšwa provinceng ya Eastern Cape ka taba tša dijo le diaparo. E be ba hlokofaletše ke batswadi bana ba dula ba iteka gae le sese wa bona e ka re like kengwe be a na le mengwaga e lesometshela o lesomešupa gona mo. So ka 2023 ke bone story sa bona mo matlakaleng a di-Facebook. E be ke ba le phišagalelo ya go ba humana bana bao, e be ke nyakišiša ka bona ke ntše ke le gae Limpopo ka ba ka humana direction ya bona gore like ba mo kae. E be ke thoma ke bolela le batho ba mmasepala ba kua gore like ke ba nyake lelapa leo ge ba nkhweletša lapa leo. E be ke thoma ke bolela le batho ba e leng gore ke phela le bona ke ge re kgobokantšha mašeleng a go ba rekela diaparo le tša go ja. So like ke ge re romela tšhelete ke re ba thuša bana bao, and then gape amkana ke le mo Gauteng ke tsama ke thuša bana ba bantši like amkana ke mo bo di-townshiping and everything. So like reng ga ke lebelele gae fela Limpopo but like like re bo ke mo go hlokega go thušo mo setšhabeng ke a tsena ke a thuša. Go Mogele Foundation o na le sehlopha se e leng gore o šomišana le sona? Ke šoma le dikgarebe tše tharo ba e leng gore ke di-board members. Ke dikgarebe tše e leng gore amkane ke ba sale ka sekolong ba fihlile mo go kana ke mo di-college. So like ke di-board members jaaka, and then gape like ke ba thuša le ka mebereko ya go marketa the foundation le gore ke re ka thuša batho bjang and all that. So like ke na le kgarebe tše tharo ka gare ga Mogele Foundation.
a ke dumela gore ka nete mošomo o dirang ke mošomo mogolo mogele a re lebelele gore ka baka la gore le ge re thoma go bolela ka Mogele Foundation wa bolela gore ga botse ke thomo ya sedimo gore o phethagatše thato eo e a bona e leng gore ba e nyaka wa e dira ka lerato ebile o sa gapeletšege o bona o ka re go fitlha gone pele seemo sa gago se a fetoga o tloga mola morago wa lobang dilo tše dintšhi wa tsena dikotsing se a kaonafala go ba o sana le tsela ye ngwe sentsweng gore o e sepele go tlogeng ka 2021 ge be ke amogela pitso or mpho e ke nang le yone ke bone diphetogo tše dintšhi ka gare ga bophelo bjaka okay kudu ka gare ga Mogele Foundation go dilo tše e leng gore ke kgonne go di fitlhelela okay like reng gantši like reng ke go batho ba e le gore like ba ka gare ga di-foundation ke ba tsamayang like maybe like ba gopela bo di-interview ka gare ga di-radio le di-TV and all that but go nna like reng a ke gopole ba re ke romela lengwalo radio kae or TV kae like reng ke batho ba e le gore like ke ba no nkhumana ke mo di-Facebook ba re gopela go le interview re gopela go bolela le lena re gopela go publisha story sa lena because ke reng from 2022 o bo go fitlhang gane jwaje ke reng ke kgonne go wina di-awards tše di ka lekanang tše tharo ke thomile ka South African Heroes Awards last year ka memiwa moletlong wa National kana ke GBV Awards ko Melrose Arc okay ke nkilo honoriwa ka mošomo o ke o dirang ke tšweletše ntho ya lamkane ke mo di-TV already so like like from 2021 ge be ke amogela mpho yaka ke reng ya go thuša setšhaba like reng ba ke kgonne go bona diphetogo ka gare ga bophelo bjaka ke fihlile mo ke fihlileng gona ka lebaka la go thuša setšhaba ya ba ke gona le mejako e mengwe e leng gore le nna e be ke sa dumele gore nka fihla go yona go swana le mamohla ge ke kgonne go fihla mo dikgašong tša thobela ke tlo boledišana le lena ke a leboga wa tse o fetša go bolela ka difoka nkgopotša gore o na le bothata le go apara disutu go ya difokeng o tshwanetse gore o apare disuti fela o ka re o fitlhile mo o kwang o ka rae o ka reng ka no apara marokgo a ka ditsopona go apara dipokate ka netsele bothata ba gago le disutu ke disutu le ke reng ga ke motho go rata maemo and a ke re batho ba go apara disutu ba rata maemo nna ke motho go šoma mo fase le mo ke šomang gona gane jwaje le ke reng a se nna motho magetla ke rata go tipea fase ka bereka le batho mo fase so sutu go nna like re ba ke apere like ba ke kwa phisho ka gare ga yona ke kwa e ka re like reng a se nna you know so like reng a ke na le bothata le batho ba go apara disutu a ke na le bothata le sutu mara like ke gona le di pleke tše leng gore yes like ke a gapeletšega go e apara sutu mara ka dinako tše dintši go swana le mamohla ke tlile mo dikgašong tša lena ke no tepotša gore awa sutu a se dilo tšaka e re ke note ka aparela ona marathana ke apereng ke ye kwa dikgašong yo ke re gane mohlomong di tsamaelana le sedimo sa o se re hei a re ntse dietsetšo tša gago tša not really but also I think ke taba ya like reng my leadership skill like reng a ke nyako hlomphiwa ka se ke nang le sona ke nyako hlomphiwa ka mediro ya ka e ke dirang mo setšhabeng a ke nyako tšwelela ka koloi e kutu or jona ka disutu tšeo gore ke hlomphege setšhabeng so I guess like like reng ke go se rate sutung ga ka le go se rate dilo tša lefase like ke go tšwa gona mo nthong ya gore a ke nyako gore batho ba nhlomphe ka se ke nang le sona okay ke ena Mogele go tšwa go Mogele Foundation a nyake gore le mohlompe ka sa nang le sona
lebela mediro ya gago e leng gore wa e dira wa e phethagatša mo lefaseng ka baka la gore ke yone e leng gore e tlo mo hlatha gore ka ba le gore mogele ke manga nke gore botsa gore go dikgokaganyo tša leago gore go hwetša bjang go dikgokaganyo tša leago re gona Facebook ka tlase ga Mogele Foundation TikTok re gona ka tlase ga Mogele Kolo Junior Phahle okay Mogele Foundation ke Mogele Foundation ke Mogele Kolo Junior Phahle so ke na le matlakala a mabedi mo go TikTok mara ke tšweletša mošomo wa ka go matlakala a mabedi ka moka okay ke Facebook le TikTok ka nako okay ke nagana gore ka nako le dilo tša gago di senyega ka baka la gore le makoti ba mo dirile gore a sepele a e se gale re tla be re betha step re dira tsontsontsho taba makoti is a different story se se mankoko nna ke madi ya ka mošate okay so like reng ge bentse re gola ka gae mama ka like reng bakeng e be ana le gore ke ga dutse le rena ba bašimanenyana ba a re ke kgopela gore ge le gola le nyakeng gona ka mo kgorong ya ntho ya gešo gore ka kgorong ya bopapa lena the reason being gore badimo ba borena ba na le mona or like reng jealous ka dimpho yeah so like but like ge ntse re gola yes ke re no gola re hlalefa re bapala le digarebe strateng re bapala re diang but like reng okay ke ka mola saeteng la ka kudu-kudu ke gona pe go pala because of kampo e ke nang le yona o re o nyaka-nyaka bo motswala o bone selo bo motswala like bakeng ga ba sa le gona but e bentse ke le ka go humana garebe nako ka moka go ntse go pala ka 2023 e sa le ka loba ngwana ke le ka le re go dirang ke le ka roba loto ka lapeng le lengwe lo so ke ga e ba mmeleng garebe ya gona o bo go fihlela ga tlo belega ge a belega ngwana a tla ka lebaka la bohloko ka tsama ke butša gore ke ntwe diragetšeng and everything so ke ge ke humana tlhatlošo ya gore ngwana yes o tlile a ba gomela morago matšwang ka lebaka la gore ke mpa bampelegeng like reng bakeng e be ba nyako mpontšha matla a bona le gore bakeng mo ke robile go loto gona e be se mo ba lebeletšeng gore nna nka ya gona so like ke some of dilo tše leng gore ke ithutile matla a sedimo ka tšona ka 2013 years like ke boletše taba gore ke lagahletse ke mmereko ka tšwa sekolong ka lahlegela le koo be ke ratana le ena ka nako tšeo ka ba le kotsi ya koloi then ka 2023 ka loba ngwana ke wa mošimane so like ke dilo tše leng gore like ge ke dutše ke nnoši ke di lebelela like re bakeng ke kgono le maga matla a ba bampelegeng or like reng sedimo saka so ke nka e nako le motsotso like okay ke no tepotša gore ke tlo no dula ke ba rapele ke dira ka mokgwa ba reng ke dira ka gona and ke tla no emela ge nako ya bona e fihla ya gore ba mphe mosadi wa nnete sereto sa gago ke ma sereto sa ka ke Phahle mošo le diatla ke nna Mogele wa Bomagale tlo sengapa Malakeng ba reng apele bene mogolo dihlogo ke na setlogolo sa Phahla sa Madisha le Kolo so Kolo e ke reng ke e tswa go ragolo wa rena o e be le Mogele Kolo senior sona ke re le yena taba le hono ke tipitša Mogele Kolo junior because like ke be ke re le the senior okay Phahle re gopelele le ba go badimo gore ke ba fokotse bogale ba go bale ba kgone go fa tsotlhe tše leng gore ba go tshwaretse tsona tše leng gore ba emetse fela gore o phethe thato ya bona ba kgone go di lokolla tla se le matlhono le go wena thobela
ke ka mokgwa e leng gore re fitlha ka gona mafelelong a taba ya ka le Mankoko Baby letšatšing la lekgono mo e leng gore re be re boledišana le ena Mogele go tswa go Mogele Foundation tseba le go kwešiša gore ke wena mang o tswa kae o tlo tseba mo yang gona bohlokwa ba go kwešiša setšo sa geno bohlokwa ba go kwešiša sedimo ge ba ronaso le go araba tše e leng gore ba nyaka gore ba phethele tsona gore se ka tle ba latlhagelwa ke tšohle go na le ba bangwe ba e leng gore ba lwala gona bjale ka baka la gore badimo ba geno ba nyaka go go laetša gore re bolela le wena re kwe iphe nako o ba theeletše o ba direle dilo di tla go sepelela gabotse nna ke Mankoko Baby ke mogoša ke molela go tuma go buša sa go llele go fitlhela re kopana nakong e tlang go taba ya ka le Mankoko Baby tata